caruje drugarstvo, u njemu caruje drugarstvo. Dobro jutro, dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik ili kod kuće ste. Hej, lijepo je to bilo, carstvo, sjetim se ujutru, ono raspust, pa onda TV, bioskop, gdje ćeš ti, bit ćeš i ti na red, ljudi, nekad. Pa Kolariću, Paniću, pletemo se Samiću. Tu Kolariću, Paniću mi je palo na pamet ko neka naša politika, i ko neki odnosi na Balkanu, u metaforično rečeno, Kolariću, Paniću, pletemo se Samiću. Prosto sad rečenice. Sami sebe zapličemo, sami sebe raspličemo. Stvarno je tako. A šta je najvrednije u ovom šovu Branka Kockice i šta nam fali, to je to drugarstvo. Ono što ja želim u ovom videu je da mi vi kažete kako vi doživljavate ovo. Evo ja sam sad, sjedim u taksiju i slušam vijesti kako su nebitno Rusi, Ukrajinci bombardovali 40 ljudi mrtvo i sad svaki non stop uključite YouTube, Ukrajina, uključite TV, Ukrajina, vjerovatno na sve bez Balkana, pogotovo geografski slično na to podsjeća. Kako sad to preživljavate? I je li stvarno fair da nas sve zakači, većinu nas koji ovo gledamo je zakačio jedan rat, drugi rat, ovaj sad, evo, koji može prerasti u ogroman sukob, možda i apokaliptičan. Da li ste, šta mislite, vaše neko mišljenje? Ne, znači, ne želim o tome Putin, Amerika, nego čisto iznad toga jedno mišljenje kud vodi i kako će završiti. Znači, samo ljudsko, ne ovdje je Zapad zauzeo takav stav da su oni drugačije, ovdje je Putin pretjerao, ne zanima me to znam i tako sam znam. Nego, šta mislite dokle će ovo trajati i čime mi možemo doprinijeti da se ovo zaustavi? Da li vi osjećate u sebi neke promjene? Ili ste se uspjeli nekako izolirati, ako jeste, možete li mi reći taj recept? Jer ja nisam. Mislim, sad malo jesam, u početku sam bio totalno jučer smo namjerno isključili video, pričao sam kao sporo i to. Znate šta, u ovom stanu je 60 stepeni već počelo, tako da već počinju i tog me strah najviše, Lela ne podnosi klimu, a ja zaista kad počne već više snimanja, počnem se i gubit. Ali nismo klimu palili, to je velika greška, trebamo paliti klimu, ostat ćemo je paliti. I ne želim nikome više ni da se opravdavam, ni da se umiljavam, jednostavno radimo kako radimo, kome se sviđa, kome se ne sviđa, Bože moj. Ne može se čovjek mijenjati, evo baš sam napisao vezano za ovoga dječka što je nestao, što se još uvijek vodi nestao, jel? Koliko sam objavljuju tih vijesti i to, znači jedna moja objavljena vijest o tome 36.000 pregleda, a toliki silni videi, nauke, svega, neki 1000, neki 2, neki 3, neki ni toliko. U suštini, ljudi, što moja mama kaže, ljudi ne žele edukaciju na YouTube, ljudi žele senzaciju, ljudi žele nešto da im digne adrenalin, koji ne mogu naći negdje ovako i onda ajmo YouTube, senzacija, šta se desilo, gdje Laranović bila, gdje je bio koga je Kristijan prijetio, kako su se ufalili, pobili. I ti to ne možeš izbjeći, znate, on to tako vješto urade, to su ljudi koji su školovani za to, da vi morate to nekad i pritisnuti. I kad jednom pritisnete, gotovo, vi ste ušli u igru. Džaba, vi možete moj kanal pritisnuti jednom, neće vam nikad dolaz toliko puta koliko kad pritisnete njih, jer oni prave pare njemu, YouTube. YouTube je najbitniji novac. Znači, nema tu puno morala, a nama moralšu na nekim vijestima i nekim stvarima i sad pomalo shvatam i antivaksere. Eto, ja se nisam vakcinisao, ne nazivam se antivakserom, ali zaista je malo, znate, bezobrazno
kad ti glumiš moralistu, a u suštini nisi neki moralista. Nema ljudi baš koji su moralisti, ja ih puno nisam upoznao. Znači oni totalni. Znam eto jednu možda osobu ja u svom životu i bilo bi mi malo nezgodno reći koja je ta osoba jer mi je u krvnom srodstvu. A čak ni ona nam nije 100%. Znači ne postoji niko savršen, ne postoje savršeni ljudi, savršene vojske, savršene stvari. Svi smo mi nekad dio naših, ne samo gena, nego i onih događaja koji nam su u životu deseni. Evo imate recimo iste ljude koji žive u Švedskoj, evo sad sam baš čuo jednu priču i onom momku koji je iz vode, nije razlog bilo teritorija, nego ljubav. Valjda je oto djevojku, pa je ovaj koji je zaljubljen došao i nebitno uglavnom. I sad dolazi njegova sestra iz Švedske i pokušava tu neku stvar da riješi, smiri, međutim koliko su ti kulturološke razlike kod nas. Usput da čestitam ovim svima Dan Roma, također i Korizmu i Ramazan. Nisam to čestito, ali eto, odlučio smo da se javimo čisto da mi vi kažete kako provodite ove dane i kako ste se vi izborili sa ovim svim, znači ovom nekom tuhinjavošću, nekim strahom, nekim bombardovanjem straha. Šta mislite, je li to namjerno rade, jel nas namjerno dijele na plave i crvene, ono ko prije, ko se sjeća jedna, pa su bile one vojne vježbe, plavi i crveni. Da šta li ovo zaista već pomalo gubi se kontrola. Neko spominje Bitcoin, neko spominje uvijek teorije zavjere, pucaju, znate i sami. Ali evo recimo i taj Zelenski, o Putinu neću da pričam, ali evo Zelenski recimo, što nije uputio u Sarajevo apel neki ili čestitku? Zato što zna da smo mi goli ko pištolj, da mu ne možemo ništa pomoći. I onda shvatiš da je i to sve politika u suštini. Nisam protiv Ukrajine, ni najmanje, meni je to jedna od dražih zemalja, ali sve politika je kurva. I to je tako zlo. Znači, da je Sarajevo, Washington ili Moskva, mislim po moći, ili Pyongyang, uputio bi on, sjetio bi se on tih, znaš, toliko dana blokade i svega, ali pošto nije, znate, ono, gdje imam koristi, tu se, tako, ni ne krivim ga, bori se čovjek za svoju zemlju, ali tu mu je sad. Ali mislim da ipak bi bio veći čovjek i bili su veći ljudi prije, da ne pričam Gandhi, Mandela i tako. Uglavnom nisam znači htio da pravim neki duži video, htio sam čisto malo neke pozitivne energije da se sjetite, evo, svi koji ste bili u ovoj mladosti i da zamislite današnju omladinu da gleda ove crtiće i ove stvari, da li bi im bilo bolje, kako bi reagovali. Eto, možda je pokušam i taj eksperiment pa da vidim. Uglavnom, pozdravljam vas Stigmatik i like, želim vam najbolji vikend da vam bude na svijetu. Ćao!